So journey started ha tabu kami tong college tabu college of Khai pa kya an nugi tong ko khalak chi Yiyi import open air market bisa bazar bera nyai nugi Khai kana no. Hello everyone, Funkaham joto nai tone khazani takhute buhusono haina haina no lam sugo ani YouTube channel haina hai tabuk non nogui makhna sat kufur ke sunjak haina hai tab college than nai tongo because college kisa official meeting tongo so abo kisa attend khainai ge abon pore no phai pinai ta tam bahai meeting abo jodi no nong no sajong nai jat to saikhinar nai bahai jat rok ge abono vlog no pulen sim paisa jo nai to nikata find to like comment share subscribe khaji so let's begin our vlog. So chini journey starting kha tabuk thangai dong college ke gari ono asuk sa tabuk drive khai dong papa so let's go nong no kisa lama ni cinematic view funugana nai to ni vlog ma. Hello everyone, so finally tabu college of Khai pa kya okay an nugi tong ko khalak chi makhan mugli ana so kisa college bela nyai tongo tam bom tai je sauna family abong nai jat ding ya nai to ne vlog so tabu sar ba kisa malai fe kya malai family ya golo saimang ka tam ni ba ke tini meeting nung abong ke kisa teacher training hage khlai na ni nai fu mane onyo school ni principal of Khai nei khlai na ba haita but tang nai gena tara manjang manjang ye meeting manja khan ka manja ya kus kharje nai nge nai to ne vlog ma so tawa han hai college ni firo gi tongo nok digitation one arzak because the meeting is not for me ini bagai tawa han hai thangi tong firo ta no so tawa college of hiking Yiyi import open air market kisa habunya lagi na tam tong dogan asik banyak dogan kitchen no iko morok sih dogan klumero orang nak fight tong nong mata mo cycle lagi sih, ha? Cycle gede.
Obong open air market no mane khali jaga o market nukung keri jat khali tam man thogoro oron display nugui tongo present abo upcoming November ni hoite ke nini pura winter ni ri selani jacket burini jacket everything mane inke mo koi bosor ba koi mas jorati rok tongnai 40 বছর না চলি tongnai ro amo like seasonal simida phanyai na season ya winter summer bebang to amo mane whole month choli tongnai amo haja kai nai pi nai phi mane nyoroi ko na thok futla rok phali tongoro ke winter ni dress rong manai plus orong ke photo bujalai mane rok amo gang ki ko photo boot aro kaisa photo bujagi thangane so night on the vlog. So finally guys tabuk o je Yiyi air open market shop omo tongmani o jago habunai kaisa mukumuna kha omo ke kitchen ke o Yiyi shopping mall ni kaisa mane shopping mall ya air market open air market ni kaisa mukumu oboke so abo haine hai mukumu paimani ya golo nogo thanglai tongo tabuk direct norok lama rok view na chona chona isidita so keep watching the vlog. Hello everyone, so finally nogo sopai kya fia nogo sopai mani ya golo tabo khani hai bazar no than nai tong because ID ni bagai koyekta document xerox plus photo print out nangnai an bagai abono complete khani bagai than nai tong vlog nai jon nong no phone bi thanga nang. Hello everyone, so finally tabo thangnai bazaro let's go noron direct moto vlog ma lage so finally tabo thanglai chinai ayya moto vlogging angle bahai no no mia ki hatra khepro kisa dista bungkha ai bian thak camera kita be ho let's go baby bazar thangna bazar so tabo mic to kare he kano je khana mane au mic khana lage to khala gena bazaro direct tabo nor moto vlog cinematic nagi menuju mana lama gana sin parang ke lama gana musuk khaja man ko ma ayo ko ma ke musuk dok khaja ga khaja musuk ko sarap tongo tu among ke chini lockdown market this market was open in 2020 during the lockdown the pandemic season of jago nora koja dukan phai pina sa so tadara songe dukan ikiro ka ang ko thanga jango tabor kaku bai kok saman ya gola hai sen tawo bazar thana tango to bo bai kisa kok thanga bor ku wase pro megalaya thang khale silango abone tinge ke salage sa experience na khara din ni karan dukan itu orang saya pun koreng yang ke orang tamu nunggu mana fast food loh, ni mana
Aman hobi naja. Bisa bazar berai penunggu hai kena no. Bazar tahu bahan kau bukan ada. Yang tahu sini lama paisa kau kia, tahu kegenyo naran gawe sini sekolah habis direct pun tulang itu hai aja. Sini sekolah tahu kau yang paisa kau tahu ada ini ni. Hello guys. So thang lai senai sen tabuk cikon dino pick up khanya ka. I am sorry palang dino. Ingke tabuk ang moto vlog khaju ti thangi tongo. Ya tolong nunggu mana cikon dino ya. Mana poho ko bui tongo. Gari kon mai deh. Ayah. Panadi mirip gue menari. Oh ma, tôi trả lời thanh xa cả dân huyện đấy. हरियाली है इधर और मेरे पीछे चिकॉन्टी बैठा हुआ है आया पोगोबू हेलो भाई रॉक सो संजा काम जो तो ना tabuk sarigo ke thuya koi ba samanya gola tabuk sure pana thanai tong yor pandawo oro chine kamizam baptist church so nong no yor pandani ko isa vlog nungai so vlog no nai tong di so let's go tabuk thanglai nya Hello everyone, so finally nogo finally yagolo tuiro akrok tu kubai mani yagolo mai tu chabai pai ta haina hainor bai malai tongo and tabuk mai chabai mani yagolo haina hai tabuk ka editing start khanyai o vlog no je ta shoot khai jomani omni editing start khanya o file no ar transfer khai pinai laptop so khaklai no joto no vlog no na chojakhna na chojakhan ka like comment share subscribe khai bo part na chojaka abun no gya sai khna di so haina hainor bai Daitino Malayan. Till then, signing off SBD. See you soon with the next vlog. Bye bye.